قصص روائعها يشع سناها. طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى. فاقرأ بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال لي بصرمانة رب العالمين عز وجل أم يداينا في الدنيا دا وهرواسة هر تشتكيت في الدنيا دا تنظروا عرض وعصمانة رب العالمين عز وجل يتشكرين جبوا أرمانجك أو جي يبلوكم دما امتحانا بكد في الدنيا دا أرد أمشوان كسابين كس سركفتي وده مزنات خود تعالى نياسين يأجر شوان كسابين وده كفر بنعمت خود تعالى كين وده بيجن أفنا راستا وده مجادلة سر خلقيات رب العالمين عز وجل كينو وبشتنجي إيمان ناينين أفكسن هو صاعفة فتنتشن وإيمان برب العالمين عز وجل نائنا وهرواسا أو كسد إيمان برب العالمين عز وجل تينا وبفتنا ناتشن وأو تشتا رب العالمين داي وان تشتا براستي بدارخن وبيجنا بعد تشتاكي حقه يجدف خود تعالى هاتي وخود تعالى يتشيكري بونمونا أمروف رب العالمين عز وجل أم داين وأم تشيكرين وبشتي هنجي سر في الدنيا ديجين فترة كديجين وبشتي هنجي دمرين وديتشين أو فترة في الدنيا دا أم جين رب العالمين عز وجل بيغمبرك وما فركري أف بيغمبري فركري دا رب العالمين بمبدة ياسين وعراسة دا ديني بما شرح بكتن وديني بما بيجيتن أم عبدنيا خدای بتنه بکن عبدنيا چه خدای دینه کن وصا اگر ام شوان کسا بین دیف دینی درستای بچین دیفوی پیام بچین اوا رب العالمین دا سریه في عردی ام ده شوان کسا بین اوت رب العالمین حجه کری اگر ما معانه دکر اگر ما خورکو کر و ما خوشوان کسا حساب کر خود تعالی مجه پارزیتن کو ما خود دیری اسلام کر و ما اسلام قبیل نکر رجا قیامت دا ما اف مروفت مرن و اتشن أو فترة وان عملت دا كري ينجي بأمر يا رب العالمين عز وجل كري رب العالمين دي حسابت قلبان قد أهل بحشتي وبحشتنا أهل جهنم يجيبوا جهنمنا فيجا رب العالمين بمرون كتن أشكرات كتن ورصد حديث بيغمبري دا عليه الصلاة والسلام بمرون كتن أهل جهنم دا موتشنا جهنم دا ورب العالمين حسابا وان قلدات كتن وبشتي حسابهم دي ماهيتتن وتشنا جهنم دا خود تعالى ما هوا هم ياشب پارزیدن دما چنا جهنم دا و طام کنه وی ایزای وی نخوشیه او دنیای دا لسلت کرد او وان دنیای دا دگوتا پیغمبرت خب پاکانه او عذاب بلا بهتن اگر راست بلا بهتن او بسر وان دا هات و او کف نتیدا او عذاب با اوان لسله گیری دنیای دا جی خار او آخرت دا جی کف نت آگیره جهنم دا خود تعالى مجب پارزیدن اوید آگیر جهنم دا آگیر جهنم یل شواند خودن و یت صوجیتن لشوان کسا اف کس تنه یقیجات هلن یحوریات هلن دنگ یخوب بلند که صبر ناکشن جبر نخوشی و ایزای گران اف کسا دی پنج ساله دی منت آگیر جهنم دا و دی صوجن و دی دنگت خوب بلند کن صبر ناکشن اودش کن پشتی 500 سال سروان در باز بن اودش ندفی کدو ده بجنه ما چه اگر ام صبر بکشین بگره ام خوب بدنگ بکن و خوب راحت بکن و بهنا خفره بکن بلکی اف ایزای حسایگران بیچه که سرمسته بک ببیتن اف کسا ده اتفاقی کم وی چنده و ده مینن و ده صبر کش و ده بهنا خفره کن و دنگانا کن حواریانا هلن قیجیانا هلن اوه پشتی 500 سال دی سروان دا در باستن و هر وی ایزای دا بمینن اتفاقا گره و بهنا خفره بکن پشتی 500 سال سروان در باز بن اف کسا دی سحکن خو دی سحکنی هرشتی خونه دی سحکنی هرشتی خونه و هر یه جزای دا تشتی نها تا گورین آن گوتی ام بهنا خفره بکن یانجی بهنا خونه فرکن حواریا بهلین و قیجیا بهلین آگیر جهنم دا بر سلطنا آگیری گویلش شواند خوتن قلت بو مواكي إيكا وما تشريك نمان وان لحظات هذا ده شيطان ديار بيتن ده ما شيطان ديار بيتن وتهتن او ده چن هوا را خو جينا شيطاني او ده برف شيطاني بچن
چونکی وان دنیای دا دیف کفتن و شیطانی ها کری گوت هر تشکی و شیطانی گوت یا میجی بجی کری هر شبهات که این اثر دل ما هر حرامی که دا برسنگ ما هر تشتکی خلط این اثر مشکی ما امید دیف چی ایلی بصر ما افرو شیطان چند مروف سر داد بده افرو شیطان چند مروف سر ریکی لا داینه افرو شیطان چند تزرد خلط این دست در سر مروفی دا دل مروفی دا نفسا مروفی شیطان چند شر نفسا مروفی کتن افرو تو شما کسانه با هر تشتکی خراب و نفسات هات اکسر بروی بچه هر آخفناک خراب هات بردویتا گویا گیر نهات اکسر بجی هر به امریک رب العالمین عز وجل هبیتن و شیطان اینا بیراتا و اینا سر دلتا اکسر بچی بکی نه گوداری و شیطانی نکن گوداری و شیطانی نکن صح که دچ حالی وان چلی هیتن صح که اهل آگیری چت کن ده هوا را خو گهین نوی شیطانی شیطان دوی دریوی دا دیار بیتن و اوان گوته ما دنیای دا گهداریات آگیری ما دنیای دا امی دیفته هاتین هر تشکیتا گوته ما کری افرو بلکی رأیکل دا ویها بیتن اوه نجات بدتا ما اوه ما خلاص بکتن بله پده شیطان چه بیشتن رب العالمين عز وجل بيشتن وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق هنديك يا شيطانة بشتي خذ تعالى حسبت جلبان يتخذت كتن شيطان بيشتي هنديك يا خذية هنديك يا خذ تعالى يا أمر خب جهينا هنديك يا خذ تعالى وعد خب جهينا بشتي همي تشت حين جه بحشت چنا بحشتي وجهنمي چنا بجهنمي دا وعذاب خود خون أبدي بتاع آخرنا شيء بشتي هنديك أمر رب العالمين هذا جه أو أمره أو دنيا دا هوا لسلت هذا جه وهرواسا رب العالمين وعد خوجي بجهنا أو وعد بوداي أجر هين بأمريا من بكيان دنيا دا دهين توشي عذابا من بن أجل بصرمانا أجل خدان إيمانا أنبر نفسي تخوض براستين نهار تشتكي هات براخي مفهم بأمري رب العالمين عز وجل بكين نهار تشتكي قلناها هات أم إكسار دست خوب بدريش بكين بأمري رب العالمين نكين خذي تعالى كان هيزو شيان دايا ما أم خوب وسطينين عبدين يا رب العالمين بكين أفرو خصص نكين أفرو أم ببينين چند رخو في شرع إسلامت كان أجر أسخو قايم نكيم تخو قايم نكي دين منا بتايا يديا خو قايم بكين بأمر رب العالمين عز وجل نكين قهداري في شيطاني نكين هبت شيء خراب بيت أسد لما بكين وبأمر رب العالمين عز وجل بكين هذا دي بتأخفنا شيطاني بوان كسا دي بيشتي وعد رب العالمين هاتا جي وعد ويجب حقا دي هرهتا جي بيشتي هنجي أفكاسن بجهنمي چنا جهنمي دا كو سوزا رب العالمين عز وجل دي هيتا جي وسوز رب العالمين جهنم يبحقه دهيت بحش يبحقه دهيت رجع حسابه يبحقه أفهميت تحقن كو رب العالمين ديداتن بشتي هنجي رب العالمين شقود ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وأبا دي شيطان شو بيشتوان دي بيشتم وعدابها بس اسمع داخل ليفا ومن دراب وعداخو كيرن افتشتر مب هواداي نكرن خلاتير مب هواداي نكرن فأخلفتكم خلاص نذر كفت او هين هو صديف متهاتن كو چمرنين چ صاحبوني نجارا كو ديش قبر صاحب نفا و رب العالمين حسيب ديال هواكتن خر وعد الدراو هوا خوصا بيتينا درو هوا لازل عذاب رب العالمين عز وجل كرو افرض هندك هندك از دهن بيجن بناف روشن بيدي بيجني با چمرن چه صاحبون نینن پشتی مرنه هکو کسی مرد چو خلاص دنیا دا چپ که بخواب که نه حسانی نه اما دی بتا حالوان کسا پشتی دی شیطان چه بیشت وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي من شد است الله سر هوا نبو استحضاری الهوا بکم هین بهن دیف من بهن و هین دیف دا خازیا من هاتن اری افرو شیطان تحضاری الکسا کت کتن اری افرو ای بسرمان دمو تو چی جنهت كي أي مروف لما تشيت داخلي جنهت بي وتو جنهت كي وتستخب جنهت ريشت كي وتو بأمري رب العالمين عز وجل كي باش تاخد ديا نفيجا باش تاخد ديا روجي جرتني باش تاخد ديا خير وتشاكي وباشي بأمري داي بابت خد كي بأمري رب العالمين عز وجل كي عوان هم يا شيطان تحضر يلتكتن نا تشتا كده انت سردلتا غلبات التكتن
یش هوشیار به ایمان خود قایم بکه، تقوا خود تعالی بکه. اکثر نکسه که گهدار به همه چطش تا سر دلیت خو هزار خود دانه که اکثر برای خرابیه و بچی اول شیطان و چنده بیجده بیشتر اهل آگیری لما چند داخل آگیر جهنم دنو هوا را خود جهنم شیطانی بیشتر مچه دست الله سر هوا نبو من مجبور نکیده هی به چنده بکن اف چنده گبسر وان کسا هات هید به امر رب العالمین عز و جل کری کت آگیر جهنم دهات نصوتن اف کسا دی عجز بن و ده چت کرد بین شیطانی الشيطان چه بیجو فشته فلا تلومونی ولوموا انفسکم نمال من نکن نمال خوب کن هین دیف مهاتن مريكني شهوات ده هين ديف مهاتن أي بصرمان أي إيمان دار أفروكا أمد في دنياي درجين تو نشي هزرا خلت نهتا سريتا دهتا سريتا بس تو الشي سرا دريجا الوي هزر بكير جري يلي بجري نهل بيتا كريار هاتا سر هزرا من حاشا كي بچم بجد ما نفيجا نه اسوانا کم ده تقوی خود تعالی کم ده خود قایم کم هاتا سر هزران بس یه پال دایبم عبادت رب العالمین عز و جل نکم نه اسوانا کم هاتا سر هزران چم گناه که بکم چم قتل که بکم چم دزیه که بکم هر گناه که های بکم نه ده خود گرم هاتا هزران بس ده ویزر سر دری یل دا کم نکم مکریار گهداریا شیطانی نکم گهداریا فعل شیطانی نکم گهداریا وی چنده نکم دما شیطان تدرجی تهتا مروی ایک حتی گناه مروید ده تکرن حتی مرود بیت ناف کاکل کا گناه دا افرود بینی ده کسا که حش کشکه که کلان ده بشته از پاولینی گلوی کچه دا افرو چند دامه شیع افرو چند گهداری یا شیطانیت کن شیطان نهاید بشته تا هر از نهاید گلوی کچه بکن نه افد بتدرجی تا هیدی حتی تدبت ناف کاکل کا گناه دا حتی گناه بتده تکرن پا از صعبتت یعنی پا هوالانو پا اوه دیودام بستبون گلی دا در کفتینو پشت هنگی ما موعد گلی دا دانانو حتی دی مایی که هیدی حتی شیطان اوه بینه ناف گناه دا او گناه کری و هر گناه که هبیتن افرو اصلا ویجت خلاصوز بماختی وان گیرو کرو افرو من ویجه نکرو بردوام سرسس طاهیان ویجا پشت هنگی من دوسین ویجه نکرو پشت هنگی پشت دان ویجا و ها اوصا شیطان تدرجی دیده ده ویجه دما تیت شیار به گهداریاوی نه که افرو چند تنه گهداری شیطانت کن دکی چک هیتن یا بستاره یا دبین در ما دریوه بوید هل کویتن دایوا به ترا خودرت و نمینن بچتا جه که تنه مینیتن و تو صح کره اکثر به امری رب العالمین عز و جل و گهداری شیطانی کر او تشتی خراب اینا سر مشکی و که بکیتن هیدی و ارگون نه که هبیتن ام نفس خوب بکرین گهداری شیطانی نکن حتی والما بکتن که مسره که لادتن نه بیتم قایم بکن حتی قیامت ده شرط گلمه دا کتن پس امجی وید قایم بین حتی تمرین امجی جهاد نفس خوب بکن دما ام خرابیتی ده سر دلی ما ام خرابی نکن ام پشتا خوب دینا خرابیه دو والما نهتن خود تعالی مجی پارزیتن که او کسی چنه آگیره جهنمی داشتنی لومال شیطانیت کن دویش لومال من نکن لومال خوب کن هین دیف مهاتن بس من رکنی شهودا پشتی هنگی چه بیشتن ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي نأفر اسجن تورها بهم ارواصا نهيشن تورا بهم اني كفرت بما اشركتموني من قبل خبريت يم شويه چندكو هوا شرك برب العالمين بريار دا هوا بامر يا رب العالمين عز وجل كر از بري مجوي چنده خوجه بري كر و دنیای دارک نشاده بو و بریوان دا بو و خرابیه و وان گهداری جی کر و قیامت رب العالمين الشيطاني عليه اللعنة خبري كرجوه چنده إن الظالمين لهم عذاب أليم هنديك أو كسي الظلم بكتن وزور داريل خوب كتن نفسه خوب كتن بويا هاي رجا قيامته عذابك جلا كابيش بجا جلي بصرمانا بت أم بر نفسك خوفا براستين وخوب بارزين والخونه که این هند برف گنه و بچینو به امری رب العالمین عز و جل بکن و بیت سبب هند توشی عذاب رب العالمین عز و جل بین گل بسرمانا او دیمن بو او دیمن مزن دما خلق جهنم چنا جهنم و هر وصا او سرهات یوان دیگل شیطانی دعاش رب العالمین عز و جل کن نفس ما پارزیتن و خراگر بین داخلی گنه نبین والحمد لله رب العالمین
قصص روائعها يشع سناها، طوبى لمن فهم المقاصد واستقى، في قصة هي للمكارم تنتقى، فاقرأ بها